ukawareba kimwe habishoro by'abana babeshyi nubasa kucyete kibanda cy'amakara abo kuba iki cyombe kiro mu mbaho kandi kire kindi kiraririre kwetura hansi abeja bitwagambaho nabo bagira ngo buraro bwabo buri mu mbera mbi munonga kandi na za toilets nince wazigerageranisa no mbare gwabeti twine challenge narishi obuzibu narishi oburemezi omu mibereho yitwa ishomero rite ya Laki High School Bujaga eco kubanza oburaro tuburu kumara white jeriza omu dormitories narishi oburaro bwito bwabojo tuburu kumara abo kugira ngo na rumenche yitwine narishi broke mwenche yitwine no shanga ngo ahakitanda kimwe na harara abantu babiri kandi oshanga ngo ebitanda bekumigine munonga bwene na space mu dormitories niche why shonge yabishyi cocero kubi ahabo kuba abishyi mu dormitory eyibine nayo ne ebitanda bikwatine munonga tari mu space kandi abo still mbarara babiri kandi uko kushanga hariho reading room ayibabire batireho bagikozise plywood kugira ngo ebeniyo yaba nibashomera bakaba takwikiza kuja kuno up school kushomera prep konka ahabo kugira ngo enambeke yongera baburaho kurara bakwata room ejo baba no batabishingwa bene barara ebinkoreba since turatwine dormitory icyo kubanza congestion no mudom where you find abana no shanga turara nkaba barakitanda kandi cyakube kitakwiciriza abwenshonga no shanga umwana rwirenke ndwara zeye hitse ngo buhere nkaci atokeretera babyamana washe yaringana ushanga ndwara z'ukora kizikwe yongera ikindi ushanga amadom trigona garmu cases ebitanda byo na biri squeezed meaning mu mutiyene ho kuraba hitse nkati cyayije mu winter nushanga mutine ukora cyo ukora bayabirusya ushanga mutemwa cases ikinkorenke kizubucango mu dormitory yitu ishindi ebinabiro tutwine ho kunabira nushanga mwe no mu itahati chef yo kubanza nenda kunawe ariyo ninabere yonto nabira hero kandi ka compound karakache ushanga mizugona kuri yakare mwenu bwijwire Edgar Mpamiza washomereho mu ishomereri nagira ngo emberezi niye bagemesereze kwimikira mu kabeje abashomereho mu ishomereri abo kuba embere yero mu bwahati ne bashwaza hati twe nkabashomire hano uya Bujaga iki tugemeserize munonga kutamwa mana kuranga ishomero yitu ya garka mutindo nduhura twinibanja ninga ntushwara kurebi ishomero ya twombekere kwa tumusinje omyaka ya 9 na nshanju hati ne competing na mashomero gatandikire nyimwazo Bujaga ikatandika mu myaka ya nshanju ito twiziraho muri 9 ne nagumo 9 nena rakari ishomero tar mu grade 1 ko kandi twaze upcoming school ukurigira har Moses Mpirirwe nzaba umukuru w'ishomereri yashaba government kubejika ko kwerekora amashomera gandi abo kuba Embeera nimbe munonga konka ekizibe kiriho kihango hati n'oburaro bwabishyi na classes enamba kuzeyongire oburaro bwakendera kana naho kubashomeseza habura hati maya ni no kushaba ngo government ke kubasika etombekera konkate nsima all the students abana bashomera emyaka eji kurengo hati bijo bayizo mushomero ryabo baramuntu bombeka nabatwa support kandi we Audrey Rwabogo nawo washomereho mu ishomereri yahiga abantu kugumana be kwateramu umukutungure byanga byabo umwanya go kugumana basigayiganisa government. Schools are not in the sky. They are not government schools. Schools are for the community. Institutions are for communities. It is us who live, breathe, grow around these communities that make them successful. Tiasima bashomereho mu ishomereri abo kwehabura mu rumo gwabo gwo kutungure cyangeki. Chairman of Board of Governance, I want to thank Bosa. I want to thank Amos and all of you who are putting your hands together to keep this school working. Laki High School Bujaga ikatanduka mu mwaka gwa 1957 nkabujaga SS yija yahindura izina bageta Laki High School Bujaga umurimo gwo kumana bishitiraho mugenzi Laki wabira ari we gombora yibanda mu government ya Idamini na bwanyuma kayitwa abiragiro bya Idamini abo kuzoranga motoka ye niyo yavugire President Museveni wabana hungo mu ihanga umyaka ejo aba Sky TV agenshonga
ndimatse nebye